Selam dostlar. İsenmisiz bağlar? Resim yasarga yaratışı dostlar. Sizni men Şoyan ressam selamlayım. Sizning bilan uchrashuvga bik shodman. Men kundalik ko'rinishda qo'llanila turgan ayberlarni da yasarga yaratam. Eng ko'p qo'llanilganlari u hech cheksiz shaynak bilan shinayak. Ham bugun biz ularning rasmini yasarmiz. Qora marker olamiz, ham shinayak rasm yasaymiz. Boshda to'g'ri siziq chizamiz. Şul siziqqa tutashtirib yarım tugarak sizib qo'yik. Shinayakning tubini yasab qo'yamiz. Ham mana shunday figura bilan tutqish yasaymiz. Bizning shinayak hazır. Motor bo'ldi. Endi hozir shaynakni yasay boshlasak da bo'la. Shinayakni tashla qoldirib, tugarak sizamiz. Bu shaynakning gavdasi bo'lsin. Tubin Hammanda tutqishni yasaymiz. Qopqochsiz shaynak bo'lmaydi. Shunga ko'ra uni da yasaymiz. U mana bulay yasala. Bo'ldi. Shaynakning eng muhim ishi unutilib qolgan bitali burni. Tezroq yasab qo'ygali. Motor kelib chiqdi. Shaynak o'zi ham shinayaklar har vaqtda da bezalgan bo'lalar. Shunga ko'ra biz onda mana shunday motor shashaklar tushiramiz. Ikki par toj yaprog'i istaymiz. Ham shaynakka da shunday shashakni bortik biroz zo'rroq etib yasaymiz. Ikki yaproqni da istaymiz. Chechak ostuna tog'i bir yaproqni istab qo'ysak, tog'i da ko'rkam bo'lar. Ham biz shaynakni qizg'ilt sari tis bilan bo'yay boshlaymiz. Shaynaklar Tatar yurtlarında samovarlarni olishtirganlar. Shunga ko'ra da uning o'rni to'rdan hamma to'g'ri yerda bo'lirga tegish bo'lgan. Bolalar, bu yağanda soqqina bo'yag'iz, shashaklar ham yaproqlar ishine kirmagiz. Chunki ular bizning boshqa tisda bo'lacak. Qopqoshining tutqishida shul tisga bo'yag'ali. Qizg'ilt sari karandashni chetga olib turamiz, ham qizil karandash bilan shaynakning qopqoshin o'zin ostin tutqishin ham burnin bo'yab qo'yarmiz. Yiroqdan ko'rinib tura, bik motor bizning tisimiz. Shaynakni bo'yav ishlarini bitirdik. Bizagigina qoldi. Hozir shinayakni qizg'ilt sari tisga bo'yay boshlaymiz. Jingil harakatlar bilan bo'yab chiqamiz. Shulay shaynak kabi shinayakning tutqishlarin ham tubin biz qizil tislaytarmiz. Bolalar, bizning bezaklar bezalmi qoldi? Ayda gizali. Ol bezaklarga yashil tis, ya'ni shashakning yaproqlarini qo'yi yashil tislaydik.
карандашларына алып куябыз. Һәм дә инде чәчәкнең уртасын сары төскә буярбыз. Ә үзәген шәмәхә төсле итәрбез. Чәчәкнең таҗларын сез балалар үзегез яраткан төскә буя аласыз. Ә мин аны алсу төскә буйым. Башта шинаяктагы чәчәкләрне, аннары инде чәйнектәгеләрен тырышып буягыз. Буяу төсе читкә чыкмасын. Рәсем матур килеп чыкса, рамга куеп истәлеккә дә бүләк итә аласыз. Бәлки әле үзегезнең күргәзмәгездә дә урын алыр. Менә нинди матур рәсем килеп чыкты. Кара маркер белән чәчәкләрнең уртасында төрле озынлыктагы сызыклар сызып аны бизәп чыгабыз. Бу бизәкләр чәйнек шинаякка ям өстәп җибәрә. Шинаякта да чәйнектә дә чәй суы кайнар. Әйдәгез әле аннан пар чыгып торсын. Парны маркер белән менә шушындый дулкынлы сызыклар ярдәмендә белдерәбез. Чәйләр суына торсын, ә без сезнең белән хушлашып таралышыйк. Киләсе очрашуларга кадәр.